أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نور معرفة الله جل جلاله قسمك رساليك كتشلو بين سال بري هاتيه نويسين إفادايا مرامي قاوا بكيفم بخشكي أزيا هريرند جخورا دبجيرم دماکو جچناندنا وی زحمت دکشینم پی کیف خوش دبم. گاوایی نگهشتی و خرابویی ببینم دبیجم خود ما صفا. دخوازم مخاطب منجی وهابن. دبیجن گوتنین تا باش ناین فهم کرن. اجی دزانم کو گه لسری مناره و گه دبنه بیره دا خبر ددم. شبكم وساطي يكو دشواعات وأبي كتابة من هاندا خبر ده قلبي مني عاجزة يه مخاطب نفسا من عاصية جهدارجي جابونكي لغرينري حقيقتية يكو تماشدك بلا أبيك بفكرة معرفة النبي كو برهانك معرفة الله كو غاية الغاية ما دي كتابة شواعات ده حتى قاسك بيان كر دوی رساله ده جبرهان توحيده كو مقصود بالذات ين بي حد وحساب تاني اما اشارتك چار برهان معظم بكن هم جبو هفگرتنا نظر عقلي وحدث قلبي اما اشارتي هناك دليل هبونا ملائكتا وحشري بكن وهرنگ دخوازم کو چروسکه که هر رکنکی جوان شش رکن ایمانه یه چار حبان به فهم خویا نقصان نشان بدم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم مقصود ميا مطلوب ميا أم جدليل وين بحد جي چار برهان كلي پیشکش دكن. برهان پیشين محمد عليه الصلاة والسلام اف برهان مي روناق جبركو دشوعات دا روحني بويا دراوه و رونی کرنا ادعا مده نینکه که نور افشانه. برهان دو دیان کائناتا کو کتابا مزنه انسان مزنه یعنی کائناتا کو کتابا مزن و انسان هری مزنه. برهان سسیان کتابا معجز البیانه کلام اقدسه. برهان چاران برزخ و نقطه هفپار عالم غیب و شهادته و نقطه هفرو یه سیارات انکو جهر دو عالمان تین فترتا زی شعوره که جیر وجدان تی گوتنی بله فترات وجدان پنجره که تیریج و شعاین توحیده ده ایسا و درشینه. برهان پیشین حقیقت محمدیه که به پیغمبرتی و اسلامیتی مجهزه که ده هیلا پیغمبرتیه ده شهادت همو انبیای که اجماع هری معظم و سر تواتر هری فره احتوا دکت نافخد ده حوینه ده هندرینه و ده آلیه اسلامیتی ده روح و تصدیق همو دین سماوی هلدگره
وایه بقول و گوتنین کو بشهادیه حمو انبیاء و بتصدیق حمو دینان و بتأیید حمو معجزیان هاتیه قبول کرن هبون و یکبونا صانع نیشانی بشر ده نخواه دوی دعو ادعای ده لسر ناوی حمو قنشترین بنی بشر اوی نوری راوادکه قالوا حقیقتا کو چاوك او قاس مزن و دوربين و كور و توج و زلال و حقيقة ناس و مظهر او قاس تصديقان بويا ديتبا قد احتمال هيا كنا راست با برهان دو ديان كتابا كائناتية بلي حمو حرفو خال اوه كتابه هر يكوي بتناصر خواه و بهورا بزمان خوين خصوصي هبون و يكبون ذات ذوالجلال دخينن وإن من شيء إلا يسبح بحمده متعالى دكن توايا ذرات كائنات كو هر يكوي بآلين ذات و صفات و هروكي دنوه دناف احتمال بحد بترددن جبركو بجار كده آلیکی دشاپینن و بصفتك معين و دوصفن و بروشك مخصوص و روشن دبن و حكمت حيرت بخش نشان ددن بشاهدية وجود صانع دناف لطيفي رباني دكو نموني عالم غيبية لنبيا إيمانكو إيلانا صانع دك فيدخن بلي نفرك چواکو ده شخص خوده و ده دسته و قور خوده و بشا خوده تابورا خوده و آرتش ده هر ذره یکشی به تناصری خواه ده هلا امکاناتا روشا ذات و صفات و کیفیت ده ایلانا صانع دکه ده هر مقامکی ده و ده هر نسبتکی ده و ده هر دائره کوما کمپلکسا کائنات ده کو ده شبه صورت دناف هفده هر ذره یک موازنه یا جریان عمومی محافظه دکه و ده هر نسبتا ویده و جبرکو ده هر دسته ده وظیفه جدا جدا تیننجی و حکمت بوی رنگی نشان ددن و جبوك قصد و حكمة صانع عيان دكن و آيات هبون يكبوناوي دخينن برهان و دليل صانع ذو الجلال قات بقات جزرات زيادة تردبن نخوة الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق حقيقة مبالغة نينا بالعكس كيما برس چما هركس بعقل خواه نابينه جواب جبر عيانا زيده و تنبونا زده برس اوه چما هركس بعقل خواه نابينه يعني خوده نابينه يكسر ناگي هيجه سيدات بجا جبر عيانا زيده و تنبونا زده وي تشتكي كو زده وي تنبه تو دناف ده ایجانا تو تیناگی جی کو چیه تشتكي هر در پیچابه تو دناف ده بي تو نکاری حدود ای به پیچیلو ماکو تو نکاری وینایکی وی بکشینی تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك الرسائل الله رند بالا خبده ريز و رستين كائنات لورا او نامه و نشان جعرش عالان كو جتر هاتنا شاندنه او ركن الدين الكوبا قول على قول دوي دريده درباست به يعني بالنظر حكمتي لريزن سلسلة حديثين كو نقاش أزلي لدور هلا عالمي برفره نویسیه بنره و بفکر حقیقتی خوابه و بگره داكو او سلسله رساله كو جمله اعلى دهاتنا دالقين
درخين آلاي الليينا توحيده تواي اوه كتابه ده نظامك وصا روناق هيكو نظامي و ايكوي او بريكو بكريا وكا روجي ده ناف ده جلوله دخويه نويسينا اوه كتابه كو هر كلمه اوي هر حرف اوي معجزه قدرته تيدا إعجازك وسع هيكو حمو سبب طبيعته فرض محال هر يكي وي ببن فاعلك مختار يعني بسري خبن فعاليته تفجرين وان دي ساجي دي لهمبري اوي إعجازي بعجزك مزن سجدة بكن وبيجن سبحانك أمت تقديستكن تشكي مانيا دوري لا قدرة لنا قائم نخذ يوي قوتنا إنك أنت العزيز الحكيم تي يكو عزيز توانا كارا وبحكمت تشيدك هر كلمة كوي بحمو كلمين ويرا تيكل دارا وهر حرف كوي بخصوص هر حرف كوي جيندار چهره و رویکی وی بر بروی حمو جملیان و چاوکی وی چاودیری حمو سلسلیان هیا هر وها اف کتابا بروی رنگی نظمک ویا ناو هفدا و هفکار آوسا هیا کو جبوك النقطة دجيوي دا جيه ببا وين نقطة دجيه دا چيبا قدرتك بيداوي کو کار حمو کائنات چه که لازمه نخواه یکو کرمش چه کریه روژه جی اوی چه کریه یکو معده که چه تکوز کریه سیستم و منظومه روژه جی اوی چه کریه مراجعات سر آیتا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة شكرناوه وجنفه هشيار كرناوه وجندن وخلقاندناوه يا جارة ديم إلا كنفس واحد هر وكي نفسك هر وكي يكي چه توايانجي بحمو حسانية چه قادره ويا قدرتاوي تيري دكه ياد روپلا نهان آری سرایا سنوحات بکه تنه موزا هنگواکو کلمه که پشوکا اوی کتابه ببینه چوا شهدا شهادتی و هنگوی حقیقتی جزمان اوی معجزه قدرت دهرکه تی یانجی میکروبه که هور دبینی که پرجاران تی مزن کرن و پاشه تی خویانه بنیره و بالا خواه بده چه نمونه که پچوکا معجز نما و حیرت فضایا کائناتیه چوا سوره یاسینه دو صورت لفظ یاسینه دا تنویسین و ساجی نقطه که جامع یا بجزالت و معجزه یعنی خود افاده که هزدار و رندک و هندکه یکو اوی نویسیه همو کائناتی جی اوی نویسیه گر تو به انسان بالا خود بده تو یه ببینی که ماکینای بدیعه حساس الهیه دبن صورت اوی حیوانو که پچونوک ده محال اندر محاله که جو سبب مسکین و ممکن و بسیط و بیجان که جوانا بن طابعی و کور و بیسر و برچه بن حاشا گر تو باور بکی که ده هر ذره یکی ده شعور حکیمان و حکمتا طبیبان و سیاستا حاکمان هیا و همو ذره به هفره بی واسطه قصه دکن او چاراغ بلکه تو بکاربی نفسا خود بخاپینی و بوی محال باور بکی حال او حاله که دوی ماکینه جیندار ده معجزه که قدرت یا وسا و خارقه که حکمت یا ولی هیکو بس بچکرینا صانعکی که همو کائنات
و کاروبار اعجاز ایجاد کریه و آنیه نظامی ممکنه. اگر نا به تردد امکانی یا کور و هندک و بسیط نکاره گاف واویجه نممکنه که جه سبب طبیعتی چه بن. بخصوص لسر خرطوم قوة جاذبه و دفعه یاد جزء مسقال ذريان ده كو أصل أساس وان سبب تابعين دمغيك محاليته هي، لكن جائزة كو أو تشتن وك جذب و دفع و حركات و قوة ياك وك أصل أساس هر تشتي زندكن هر يكيوي نافك به ج قانون عادة الله يره لبل بفي شرطي كو قانون ج قاعدتي درباسي طبيعت نبه و جهش در نكبه عالم خارجي و ج اعتبارتي نقل به حقيقته و ج وسيلتي نزيبره مؤثرتي ما قبوله. برس چما احتمال ددن تشتين باطلين وك ازليتا ماده و چيبونا جنس و نوعان آج حركتا ذريان. جواب جبركو قالوا بال صرف لسر ديتنا بهانيه داكو نفس خواه بهاش و مجول بكه. لو ما جبركو نظرك طبيعي و سطحي لوان تشتين باطل و درو دنيره راستيا روشي فهمناك و تيناك هيجه. شاید بقصد فهم کرنه و بنیتا اقناع نفس خواه لی میزه بکه و بوی آوائی نزیک به دی محالیتو نمقبول بوناوی ببینه. فرضا کو قبول بکه جی جبر کو جسانه غافله بوی مجبوریت و ازدرار قبول دکه. کفر و دلالت چقاس عجیبه کو او مروی هشوی ازلیت و ایجاد کل لازم ضروری و خاصه ذات ذوالجلال هلناده چوا دبه که ازلیت و ایجاد دده ذرات بهجمار و تشتین عاجز بله مشهوره که لهی و هلال عیده دنهیرن کسی تشتک ندید. جامعه که اختیار صند خوارو گوت من هلال دید حالا هلالا که دیده بو تیلک موی سپی مجانگی وی بو که کتو برچاوی وی دکا مو لکو هیو لکو حرکتا ذرایان لکو سبب چیکرنا جنس و نوعان لکو. انسان جبر که دخلق و فطرتا خود مکرم و عزیزه لحقه دگره جانا باطل تی دسته حق زندکه و د پاشلا خدا و د شیره گاوا حقیقت دکوله به حمدوی دلالت سرد دکوه حقیقت زندکه و دخه سریخوه. پس چیه اف طبیعت و قانون و قواکو خواه دخابینه؟ جواب طبیعت شریعت که مزن و کبرای الهیه کو کارو کریارن انصورو ازاین جسد خلقت کجیر عالم شهادت تی گوتنه هلده بن ضبط و ربط و انتظامه ویا اف شریعت فطریه کو جیر سنت الله و طبیعت تی گوتنه و عبارت جیکونو تواهی قانون اعتباریه کو بخلقت کائنات جارینه او تشتين كو جيرا ديفيجن قوة هر يكيوي حكمكي اوي شريعتيه و اوين كو جيرا قانون تنقوتن هر يكوي مسألة يكا اوي شريعتنا فقط بسبب بردوامية يكنساك و يك آواتية حكم اوي شريعته وهم خيال ليبونا مسلط و زور دانه سر و قلوب باندنه اوی طبیعتا هوایی و بدست و پیکرنه و هرنگ اف طبیعت جه خیال و خارجی
درباسي دل قدرو حقيقت بويا جبلا قابليتا بخير و بكير آن نفسان کو خيال وك حقيقت دبنا و ده نشان كاتية دلقي فاعل مؤثر او وهربك او بايكو تأثير دك ايكو فاعل او ايكو شي دك او حالا دقالكو قد تو مناسبتك طبيعتا كورو بهشتنكو قلب بإقناع ببا وفكر جير راضي با وقابليتا ويا تشكرن وخدتيه تنا صرف بوهم خيال مجبوري يا پشتی رد و انکار صانع با اهواکی دوری عقلان و سوسرت و گوسرمت هاتیه خیال کرن که اثر روناق قدرت ازلی طبیعت چه کرن حاشا حال او حالك طبيعت متبعية كمثالية تابعني نيكو تابع دك ننا يكي ديني تابع دك نقشة نقاش نينا قابلة فاعل نينا مصدار جدولة مصدر وشاركاني نينا نظام ناظم نينا ايكو قانون دانيا ريكو بيكي تشيدك نينا قانون قدرت نينا شريعتها إرادية حقيقتك سربخور نينا مثلا مروكي بيصالي نشكيبه ورا دنياي لجيكي خالي بك وقصرك محتشمكو بأثر صنعة نفيس وخملاندي هم فرض بككو أو قصرهان قطعيا أثري يكي دروي قصرين نينا باشي قوا جبو أشياء هندري منتظم لسبب دقره دما كتابك قانون تنظيمي تيدا ببينه أمي بيجن شيل كدري با بروجراوي آواكرناوي خانيهاني وهكذا ببينه اوي كتابي جبركو مع كسو نينكا شعورية وك فاعلكي وك سببك اصدراري ومجبوري قبول دكا وايا بسبب غفلتا جصانع خو اوها بطبيعتك علتو سببك اصدرارية نمعقول ونل جهوة خاپاندنه شريعتا إلهي دودنه يكوي شريعتك كوج الصفات كلامته كو كارو كريار بشر إرادي و اختياري اهل بجارتنك اك إراداوي نشانده تيكوز و تنظيم دكه بريكو بيك دكه حال و تفكر و حركة الإنسان یادو دیان شریعت فطریه کو جو صفات ارادهیتی و جیره اوامر تکوینیت گوتنه کو عبارت یکون قانون عادت الله نه کل حمو کائنات جارینه شریعت اول جرا عبارت قانون عقلی نه شریعت دو دیان کو جیره طبیعت گوتنه جی عبارت توایا قانون اعتبارینه خودی تأثیر و ایجادا کو خاصه صفات قدرتنا نینن مبری دبحث و بیان سر توحید ده گوتبو کو هر تشت گریدای به هر تشتیه نممکنه کو یک تشتک بی همو تشتان چه به یکو کاره به یک تشتکی چه که هر تشتی چه گریه ایدی کو وسانه یک تشتكي تشكر به لازم و شرطكو واحد و احد و فرد و صمد به او سبب طبيعي كو اهل دلالة وان نشان ددن هم بحد و حساب و هم حيوان جهفتنا و هم كورن و دانا دست تصادفا اعما و اتفاقا شاشكو ده هر دو دست ويدا دو حب كور هنا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ببيجا خدا كتاب شاندية و پاشي دفجوان برده بلا او دناف حيل بيلا خدا بقفزن سورة انعام آياتا نودو يكي الحاصل نازم و نظام و انتظام و اعجازا دنويسينا كتابا كبيرا كائنات دا کو برهان می دودیانه وک روژه نشان داده کو اثر قدرتک به حد و هنر علمکی به حدود
و برهان إراديك أزلينه. برس نظم و نظام تام بچه ثابته؟ جواب: علم فني ين كائناتي كوك حواس و جاسوس بني بشر باستقرايا تام اوين نظام كشف كرنا. لورا در حق هر جنس و نوع كده علم و زانستكي تشيبوية و برب تشيبونية. هر فنكي بحساب كلية قاعدة نظم و انتظام دنوع خدا نشان ده. لورا هر فنك عبارت جد دستور قاعدة قلمپری و كلينه. نخواه گر نظر شخصان نظام او ریکوپیکی هانی دور پیش نکه احاطه و دور پیش نکه جی بواسطه یا جاسوس فنی دبینه که انسان اکبر یعنی هری مزن یعنی وک کائنات وک انسان اصغر هری پچوک منتظمه چوام دبین انسان مکمله بریکوپیکه نخواه کائنات جی بسایا وان پرنسیب علمی هم دبینین که او جی وسایا هر تشتك لسر حكمتي هاتيه دانين تو تشتكي بيكير و عبس تنه اف برهان ما نكو تاني اركانو ازاي وي بالعكس حمو حجرين وي حتى حمو ذراتين وي هر يكي وي وك زمانكي ذاكر ايكو دبيجا تينا بيرا خواه اي توحيده تفلي دنگ برهان مزن بلند دبا و دبيجا لا اله الا الله والذكر دكم. برهان سسيان قرآن عظيم الشان تو قاوا قوهي خواه بدي سينغا اوي برهان ناطق او برهان كو خبر دا دبهيوه تو يه جكورايا دل صوت و صدايكي سماوي دنگكي سماوي يه غاية بالا وحتى بيجي جدي و برسميمي وقالك منيس ومقنع وببرهان بالدليل و مجهز هاتيه جهاز كرن تجهيز كرن ريكوبيك كرن قريدان ببهيزيكو الله لا إله إلا هو تكرار دكه هم كاكلو نوياكو كانيا جيانا دارك ميوداره تنبه دقل فيكين خوين مكمل يانجي كو رهن وي پوش به فيكي ناده دقلين اوه برهانا مدى فيكين حق و حقيقتي وصا پرن وصا راستن كو جيرا شك و شبه نامينكو مثلا توحيده ياكو دكاكلو النوا ويدايا بقاسي كو قد تو وهم و وسوسه نمينه حق و حقيقتكي هزدار و راست احتوا دكه هم چقلي وفي برهاني كو لآلية عالم شهادت شاغ ودايا و خار بويا كو در حق احكامان دايا حمو راست و صدق و حق و حقيقة و بي ضرورة شاغا ويا هري مزن كو در حق توحيد و غيبه دايا و دريجي حتى عالم غيبه بويا جي ديسا بحقيقة ثابت ميوداره هم مرف قاواهور و كور لفي برهان تماشا بك ديورا فهم کرن كو او ذاتي كو ويا نشان دايا دي مسألة توحيد دا كو انجام و اساس ويا او قاس امينكو قد تشعيبك تردد قد تجيك ويدا ميل ناده و ناخويه هم اوي انجامي وك خالك مسلم و ضروري دكا اساس حمو حقيقة و بحمي قوة اخوة بيانو اصرار اخوة لوي باردكا و تشتين دني دادگرين بالوي او قوة دجوارا خيمي بنجهين نممكنه كو صنعي و سختبه همجي سكيا اعجازا لسر هر قصين وي تصديق دكا هر قوتنين وي تصديق دكا احتياج جي تذكير ناهلة هر وكي كو قوتنين وي جوان تشتانا كو دوي دا ثابتن بلي هر شش آلين اوي برهان روناق جي شفافة لسر وي اعجازة معجزتي هي
دبن ده منطق و دليله يعني هر قوتنك وي مهرة إلهي ليه معجزة أف كلام خدا تعالى وهر آياتك ادعاءك القرآن بالدليل دكارن بين إثبات كرن لآلي وي راستي استنتاق دان قصدان عقل يعني عقل تصديق وان حكمي ويدك لهيلا ويا تشبي شاهدية وجداني لبيشي وهدف ويدا خير وسعادة نقطة ويا بشتا خددي استنادو خاصبارتني وحيا محزة إلهية تشحد وهميكو بكفا فيدري أصول معراج كو دريج عرش كمالات دبن كو جرى معرفة صانع دبجن چارن يكوي منهاج متودا محقق صوفيين أهل تصوفينكو لسر تصفية و باقشگرنا روح إشراق و إلهام قلب آوايا يادو ديان ريا متكلم أهل كلامه و فلسفه إسلامينكو لسر إمكان و حدوث دمشق اف هر دو ري هر چقدر قرآن الشاغ ودا بنجي لي جبركو فكر بشر او قلوباندنا اواكي دن دريج و دجوار بونا جو وهم و وسوسيان خالي نينن ياسسيان مسلقا حكمة و اهل فلسفيكو شكو شبه آلوده يا چاران و يا هري پیش مرتبه بلاغاتا بلند قرآن ايلان دكه هر وها معراج قرآنية كو جهيلا هزداري و جزالت ده يا هري روناق و د آلية استقامت ده يا هريكن و د جهت اشكرتي ده يا هري شامل حمو بشرية هم جبو دركتنا اوي عرشي چار وسيلة هنا إلهام تعليم تصفية نظر فكري رياكو قرآن نشاند ده دو جورانه يا پیشین دلیل عنایت او غایه کو او حمو آیت قرآن کو قالا منفعت اشیا دکن اوه دلیل دهونن و اوه برهان تنظیم و تیکوز دکن زبدایا اوه دلیل رعایت مصلحت و خورتی و خوشی صنعت و هبونا حکمت یا دی نظام تام کائنات ده او یکاجی قصد و حکمت صانع اثبات دکه و وهم و وسوسه تصادف جهول را دکه لورا اتقان و رندی و قوینی بی قصد و اراده نابه بلی همو فن کائنات کو شاهد نظامینه نممکنه کو دناف فائده و فیکی و مصلحت کو لشريط سلسلة موجودات وحاتنا دالقاندن ده ودبن تاقو تبقو گريين انقلاب احوال ده وشيرن بنشاندان حكمت وفائدين بأواكي قطعي قصد وحكمت صانع شاهدية دكن مثلا علم فنية در حق حيوان ونباتات ده چوا شهادات حدوث خلق جد آدم هر یکی جوانا کد حکم اصل و اساس وان دانه دکه هر وهاجی قانون که موهوم و اعتبارینه سبب تابعی کورو بهش جبر که قابلیت وانا ایجاد و انشای سلسله اوقاس حیرت فضا و هر یکی وان ماکینه عجیب الهی دهشت انگیزن که جیر افراد تی گوتنه وان سلسلهان پیکتینن تنه هر فردک به تناسری خواه ایلان و اشکر دکه کو جدست قدرت صانع حکیم درکتنه قرآن کریم دی بیجه فرجعی البصر هل ترى من فطور یعنی چاوی خواه بگرینه که تو دی آسیمان ده تشتکی قلاشکی تو تولی هویکی دبینی دی سورت تبارک آیت آسیان ده دو قرآن ده دلیل عنایت
دناو رنگ و تحرین ممکنات ده با آوائه کی هری خوشک و مکمل در باست به قرآن چوا فرمانا تفکر لکائنات ده که وساجی ده فصل و خاتیمه آیتان ده فایده ببیر دخه و نعمتان دجمیره و پری جاران جبو شاهدیه عقل و شیور و مشیوره بوجدان را وان برهان عنایتی ین وک اولا يعلمون ما نزانن افلا يعقلون ما عقلناكن بيرنابن افلا يتذكرون ما لسرانا وستنو ناين بيراخوا فاعتبروا عبرتك جي بقرن هشكي هشمنديك جي درخن ده هشان ده بجهدك دليل قرآنية دوديان دليل اختراعية كورتا بياناوي داينا وجودك لهر فردك لهر جنسك مخلوقات كو مناسب قابلية ويا مكمل ولغوري كو اثر مخصوص خوا انجام ده قد تو نوعك متسلسل ازلي نينا امكان ناهله نممكنه كو حقيقت بگهرن سلسله جنسي متواسط و مشترك دوام ناكه وك نمونه امی بجم قانتر دناو نستك ناو بريده دوام ناكه گوهرينا جنسانو قلبينا حقيقتا نيكن او تشتيكو جيرا مادتي گوتني جبركو صورتين گوهربارو هم حركتين گوهربارين حديثيان در ناكبن حدوث اوان محققه همو قوت و صورت جبركو آرازن نكارن جه رنگيا جنس جوهران بيك بينن نممكنه كو آراز ببا جوهر نخوا فصلين انواعين وي وحمو خاصين خاصة آرازين وي بضروري عدم وتنابونا صرفي اختراع بونا تناسلات ده سلسليان ده جشرتين بسيطين اعتبارين فيا عجبا او كسي ازاليتا كل لازميتا ضرورية اشكرية واجب وجوده ناكه بهشيوي چوا دبكو ازاليتا مادهي كو ده هر آري ده ضد ازاليته دكه شيوان هم لهمبري تصرفا دست قدرتك كائناتا سري حياة بني تنه برخوانا ده چه قومی که ذرات پچونوک و نازک بونه خودی خورتی و زخمیت وها وسع دجوار که لپیشبری دست اقدام یا قدرت ازلی برخواددن هم چواد به بیکو قط تو مناسبت معقول هبه ابداع و ایجاد که خاصیت قدرت ازلینه لسبب اینکو یه هری بیچاره و هری عاجزن تین بار کرن ویا قرآن کریم با آیت خوین که بحثا خلق و ایجاد دکه و اوی دلیلی دهشت بجه دکه مؤثر حقیقی تنی خدایه ده سببان ده تأثیر حقیقی تنه سبب پرده عزت و عظامت قدرتینه داکو دن نظر عقل ظاهری ده دست قدرت لکار و تشتین تأثیر خصیص نگره و لوان نکوه در تشتکی ده دو آلی هنه یکی وی ملکه وک آلی نینکه یه رنگینه لوی آلی تشتین زد و دجبرین هف پیدا دبن نرند پیدا دبه شر پیدا دبه عادی پیدا دبه مزن پیدا دبه و هر وکیدن سبب لفي آلي هنا عيان و بيان عظمتي و عزت و مزنايا قدرتي وصد خوازه آلية دوديان آلية ملكوتية وك آلية عينك يه شفافة اف هلا ده هر تشتي ده رنده لفي هلي تأثير سببان تنه وحدت وصد خوازه حتى حياة و روح
و نور و وجود جبر کو هر دو آلین وان شفاف و رندن به هیلا ملکو هم جی ده هیلا ملکوتی ده بی واسطه جدست قدرت درتین. برهان چاران فطرتا خودی شعور کو جیر وجدان بشر تی گوتنه. دوی برهانی ده 4 نقطه هم بگره برچاوان. یا اول فطرت دروان ناکه، مثلا میلو میلانا زیلدان و شیمبونا ده دندکه کی ده دبیجه کو ازی هشیم بم و فیکی بدم راست بیجه. مثلا دهکه ده میلانه که وجینه هیا دبیجه ازی ببم ورک به ازنا خوده دبه راست بیجه. مثلا میلا فرحبونا کل مکی آوه بزاری قشا و جمد دبیجه ازی جیه زیده تر بدستخم حسن حشک و برنگ وی آوه دروین در ناخه راستیا گوتنا وی حسن پرچه دکه. وای او میلانان تجلی و جلوین قانون ربانین لکائنات نکو جی اراده الهی درتین. یادو دیان غنجی وان 5 حس و سحکرین انسان دروی گلک پنجرین وین دنین کو لدروادن هرنجی هنه گلک حسین وین کو بشعور نایم فهم کرن هنه چوا سحکری بهستنه و یه دیتنه و یه طعم کرنه هیا سائقه کو حسک ششان و صادقه جی هیا هم شائقه کو حسک حفتان روناق جی هیا و او شوق و شوق دروان ناکن غلط و خیلف ناچن. یاسسیان تشتکی موهوم نابه بنگه و بنیاد جه حقیقتك خارجی را. نقطه استناد و سپارتنه و نقطه استمداد و هیویه ده فطرت وجدان ده دو حقیقت ضروری نه. روح بشری کو پاک و پاکشتر و مکرمتری خلقتیه بیوان هر دو نقطیان دبه مخلوقه کی هری بلنگاز و هری برباد. حال او حالکو حکمت و نظام و کمال لکائنات اوه احتمال رد که. یا چاران عاقل شاید ترک وظیفه خو بکجی فکرین خو فراموش بکجی دیسا جی وجدان صانع جبیر ناکه که کتما نفس خو بکجی ویاد بینه وی دفکره بریوی لوره حدثا که لزو سرعت انتقال یا وقت بروز که دائما وی تحریک دکه هوسا که میلانا زیده و اشتیاقا که هوسا زیده و عشق الهیه که اشتیاقا زیده دائما اوی سوق بال معرفتا زلجلال دکه او انجذاب و جذبه کاشو کشان یاد وی فطرت دیه بکاشو کشان و جذبه حقیقتا که جاذبه داره. پشتی که تا او نقطیانان فهم کرن مراجعت وجدانا که دلیل انفوسیه بکه توی ببینی چوا که قلب حیات لچار آلی بدن بلاف دکه وساجی معرفتا صانع یا که گریه حیات یا که بویکانیا جیانا هیوی و میلن که
لغور قابلیت انسان بحد كشاغ ودانه لذت داویجا ناوی و قیمت و رومت دده وان فرح و دريج دكه وای النقطه هیوی و هواره و نقطه خسپارتنه یا یکانه یا لهمبری ایرشان به هزاران مصیبت و پفچون عالمه ین ده تقرقا دنیای کو واره شر و زور و زحمتیه ده ناسین و معرفتا صانعه بله گاوا باوری بصانعه کی حاکمه کو کارین وی حکیمانه و انتظام کارانه نینه و بکورکور حواله تصادفان بکه و بفکره کو او هیزا کو دستا ده لپیشبری وان درد و بلایان تیره ناکه بوی نوی ده بکه و روشکه جهنمواری و جگرسوش کو جترس و خوف و ساوی پکته او چاق لازمه کو روح انسان کو اشرف و احسن مخلوقات جهر تشتی پرتر پریشان و ربنبه او جی دجی نظاما مكملة انتظاما كامل كائناتية او نقطة استمداد و استناد و توي حكم فرمانية للنظام عالمي يا بوي هندي جبركو خاصة حقيقتي بخوية جبر هر دو نقطين کو ده هر وجدانكي ده دو پنجرنه دائما معرفة صانع ذوالجلال لقلب بشر ده تئيسة و ده جلوله عقلكو چاوي خو بگرجي چاوي وجدان هر تمي وكريه صانع ذوالجلال بشاهدية وان هر چار دليل مزن محقق و چواكو واجب الوجود ازلي واحد احد فرد صمد عالم قادر مريد وسميع وبصير ومتكلم وحي وقيوم وصاجي بوصف جلالي وجمالي متصفة لورا مقرركو فيزا كمالات ده مصنوعات ده جتجليا سيا صانع شوق وشمال ده نخو اوچاق ده كائنات ده چقاس رنديا جمال وكمال هبه صانع ذوالجلال بوصف جمالي وكمالي لأسطى بلنده وبدرجة بحد ولسروان حميان را متصفة زيرا چاوا إحسان دليل ثروتيه هروسان إيجاد برهان وجوده إيجاب حجة وجوبه خوشي أنجام رنديه روناهي فيكي فرع رونيه حمو جمال و كمالات ده حمو كائنات ده جي لبا جمال و كمالات صانع ذوالجلال ذلك زائل و سيك السفك و دليل ويا همجي صانع ذوالجلال جي حمو نقصانا باك و باقجه لورا نقصاني جي بقابليتيا ماهيتا مادي دردك هولي ذات ذوالجلال ماديات دورة منزهة هم وصفو لازمينكو ماهيتا ممكنية كائنات درتين بري ومقدسة ليس كمثله شيء جل جلاله سبحان من اختفى لشدة ظهوره سبحان من استتر لعدم ضده سبحان من احتجب بالأسباب لعزته برس تو وحدة الوجود چواد بيني الجواب مستو حيرانية دي توحيد دايا توحيدك الزوقية كو ناي صالغداني و ناكبه بن نظر و فكر و تأوريه أساس پشتی توحید ربوبیت و توحید الوهیت استغراق وجد زیده زوقیه ده توحید ده مرف
دبا وحدتا قدرته يعني بشتي لا مؤثر في الكون إلا الله وحدتا إراده وباشي وحدتا شهوده وباشي وحدتا وجود درته هوله وباشي حتى قبول كرنا وجودك بالتني دشا بشهادات محقق أهل تصوفك بحكم متشابهات دنا عمل نابه أو ناب دليل روحكي كو دائرة سببا نقل شان دبه وجي در نكتبه ودبن باندو روان دبه قاوا دعو يعني ادعاو قال وحدة الوجود بك جحد قدرتي ينكو دعو كرنا نظر أوقاس لو واجب الوجود حصر كرناكو ممكنات وموجودات جبير كرنا وتني وجودك حتى تني موجودك ديتنا بل ديتنا نتيجة يا دنافا دليل ده مشاهدة صانع يا دا عالم ده حقيقة وصاننكو هر يكيوي تني ذوقا تفهم كرنكو لبا أهل سكر وجذبه هر شخص جريانا جلوين إلهين دجهوكن عالم كائنات دنا وسيرانا فيز وبركتا لملكوتا أشياء وتجلي أسماء وصفات لنينك موجودات بسبب تنقاسي وكماسيا لفظ وكلاما وك ألوهية صارية وحياة صارية تعبير كرنا وآننا زمان جبركو أهل فكري أوان حقيقة ذوقي كرن ناف ميهنگ و مقياس علمي ومادي بمعدنا بو معدنا قلك وهم وسوسين باطل وحدة الوجود حكماء وفيلسوف مادة پرست وأهل علم نظريين اعتقاد ضعيف ووحدة الوجود أولياء جبني و ضد دجي هفن دبنج آليان دا فرقاوان هيا يا بيشين محقق مزن أهل تصوف نظر أو قصد واجب الوجود حصر كرنا وغرق نابونا وأهمية دانيكو لسر حسابي وي يقول تعالى كائنات إنكار كرنا حكماويين اعتقاد ضعيف نظر أو قصد المادة حصر كرنا ونوقي ناف بونكو فهمو ناسينا ألوهيته دور كتنا وأوقاس قيمة دانا مادة قاسيكو هر تشتي دم مادة دا ببينن وحتى ألوهيته جي مجد ناف ويبكن وحتى لسر حساب كائناته جه ندن ألوهيته جريدر كتنا يادو ديان وحدة الوجود مزن أهل تصوف وحدة الشهود احتوادك يا دوديان وحدة الموجودة إفادتك يعني أو دبجن لهر دري مزن المستمارة دبجن كو أهل تصوف لهر در تاني أو خيايا إذن أو تاني هي مادة تاني هي وجودك تاني هي أو مادة برشعوايا يا سيان مسلقي يا ين عول ذوقينا ين دوديان نظاري وتأوريكن يا چاران قصد ومبست ين عول سري دا بيزات حق خلق دورته آرمان جغايا ين دوديان سري دا خلق يعني مخلوقه يا بينجان ين عول خدا پرستن ين دوديان خوا پرستن أين الثرى من الثريا وأين الضياء الساطع من الظلمة الدامس تنوير مثلا أنفرز بكنكو كريا عردي بجامن رنگين و جهه و بچوك را پیچايا او چاق دي هر يكيوي لغو رنگ و روش و شكل خواه و بخاصيت جدا جروجي فيز و روناهية بگرن اف فيز و روناهية خيالي جي
نزاتي روجي بخوية ونجي طاواوي بخوية همجي تيمسارين طاوي وتصوير حفت رنجين وي وأفان رنجين كليلكين رنجين ونقشين فرزا بزمان كفن هريا كوي دي بيجا روج وكمنا يانجي روج أزم عن خيالاتك دامي أولياست عكس مهروياني بوستاني خداست أو خيالنكو قيدو كمين أوليانا عكسو تيمسال رو هيفين دبخشين قدانا فقط مشرب أهل وحدة الشهود فرق سهوة مشرب أهل وحدة الوجود محو سكرة لمشرب صافي مشرب أهل فرق أهل سهوية تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار ذي القدم هو الذي أبدع الأشياء والأنشاها فكيف يدركه مستحدث النسم لسر نعمته صنعتين كو خدا شاكرية بفكرن لي در حق ذاتي خدا ده نفكرن لو راهو نكارن حديث دبي حقي ده در باستبه انسان كو جي ادراكا شخص خو عاجزه كادي چوا خداي كو قديم و جبار ادراك و فهم بكه اوه كو حمو موجودات جتناتيه چاكريه اوه يكو پاشي هاتيه چاكرن کا چوا اوي فهم بكه قسم دوديان ان نقطه جبركو در حق حشر ملائكه و بقايا روح ديه و اوان حقيقتانان جبركو دقوتنين بيستو نهان و قوتنين دهان ده بأواكي قلك روناك هاتنا شيرو فكرن حوالي فربون و الفر نهاتنا درج كرنين قسم سسيان جي مستقيلا و بناوي دري النوري يه پیشينكو عبارت جي 14 درسانه هاتا وشانه سعيد نورسي